Omuri rukiko rw'okuhendera omwaka orwa Shuuku SACCO ahabwa omurundi gwa 25 rukorirwe omuri Kishabya omuri Shuuku omuri Sheema district. Bamemba ba SACCO egi bashabire okwebikira hamwe n'okukoresa kurungi sente za loan. Bahicha miliyoni 700 nezikugwamu. Era waba nogira ngu kugikategorizinga ngu noreba mu Uganda yona bayidawe no mwaka gwira mu AGM ya ukusku tukabahe ekirabo abo kuba bakaba SACCO ekora munonga mu Uganda yona ni ukura kandi yari amahanga mu rugiko kura bako b'emyaka yone huyire tantwara amagoba iyo bigatangiye yongera bamemba mbe yongera tentwende mu mwaka gw'2023 kandi barumba bamemba barinze umutago mu 2022 sente z'imigabo tukaturiye biliyoni 2 na miliyoni 8 sente z'ibicirwe tukatugamba biliyoni zije biliyoni 6 sente z'umbavanja tugamba sente zije biliyoni 13. Omujwekero wa president ahabwa district ya Sheema ahikira mu rukiko ru kandi aragwire bamemba ba SACCO egi okwetantara okugera amabanga mingi okurwa mu za SACCO zitarukushana. Avoid multiple borrowing, and when I'm going to be your guarantor, you should show me the plan how you are going to pay that loan. It will answer poverty. And one way of doing it is to mobilize people like you have mobilized yourselves. Mobilize people, sensitize them. It was very dark. Konkato kurigira ndikuro mahe ekintu cyo yongiro misho kana kahangare professor ka muto mwana nimbika yesente zanje nyondi omusubuzi ndeka cyayi nakatoko ningakanguza yesente namwe n'umwaka gwahwire ngahizagura enzu yanje miliyoni 16 aho bampereze sente nasasuraje. Mukuru wa bodi ya SACCO egi Stephen Bangonzia najangu bimwahabizwe batungire ne bamemba abatarukushashura kurungi. Kunkureba wa na umutuma gwanje muto najana twoko muto mushenekwa ni mchebera ninja tipenda nga mutu yawe niza computer ninta munini nine jone yawe katinda bine nini zikushana hata nenyoreka ahanda ho ino mabanje ico kichukumisaro muka wano nyaga kuri nawe computer ningandira konko muntogo nibisa kompereza ka ready. SACCO egi katandika omwaka gwa 1998 na bamemba bache konka bwa hati bine bamemba barikurenga omu mutwaro gumwe n'20,000 omu mataji 7. Gasha kwa Onesimus Ndianabo.